Presiden kahito ba don bok dakhar mta ka singi gash potrik bnai jiliu arjar psaw ulawan bo daga jingtho shaka Secretary Women's Commission ba shaka kong ida sha nongrang ka DGP halor ka jingle don bor jong OSP ban lai khin ra hak por man mit kumban penskon mau ikong bendas menta ila sha atkan kumba sansngi hakmat ka Additional Secretariat banda waye ka hok ban yo surok obaba nakaliang o Presiden kahito haba ajing kren shakilat pathai kubor Ulong balada ka Police Department ka Kaloiban Shim Action ya ka jingle jongki bulit haki kambarit baria hang ni hangte balada ya ki jingle ibarit Kaloiban Shim Action hato ya kini ki bahe Manoban Shim Action ulabo yak jingkli penban ya ka sarkar Sesian ni menta na kalian sungi ka itu selalu ibu ya ketika ujor dan dia kata komplain sa Secretary Women's Commission DGP jongka polis pacaka State Human Rights Commission kumjo kebanyakan ujor bat bakin wisdom USP bawan kesini taka takaja habo korbo long intis to skated dan neba buat kat kum ka to video clip kat kum ka yakran bet kat kujungi te ni tu ya ki bor ki bahlor bat kumjo UCS ba kide banshim action gut nomor khamtam ya ka police department kuman cukup pun temau lada biye kan mau borok mana kene ka leak ka viral ka video ka banyak utugui humgat batok traffic police lada kumi gitu ki baret fitloi ban shim action te hato yi kini ki bahe mano ban shim action hato ngidang la ban chane ka an te lada ka an ka terekam ya borok khot lada ka long sisa kumbokong ka law is equal for everyone lada dei ka an ka long kunju ni kermen kun sisa ban stom Lada kaan kan no silang pakamot ni tanggap na ngin sadu din siya niya akan ditabuan ng lahat. Lada kimla man dai. Amaram to kasi plaihi kala data totally violate. Lada pipet hakano bano ko angle habi dai bat kata ka protection of women kantor di violate. But kumban pendram jor bat ka ba sujukor susu. Ya ka helpline iman. Ya ka kelas kata ka helpline. Naduk menno kumbangi laban siban ba ki authorize maki mentong kami ki one claim magistrate claim medical team dan ngina kalian kecungi sungkya pada ban stom baik tak tahu na lor kita kono rim ilek hakini ki sau jaka ka kopi so CS kajing tho sing DGP kajing tho state human rights commission bat secretary jangka women's commission tingi kermen ba kinsa sya stom ban ka an hiru kan le ya kebetulan kam